Алас ола алампа атыгар канылы бу күн олус сымнагастык сагаланна. Ол курдук бер айылкабыт маныкытта сөбүлэхэн кабаран тымнытын угарытан намын карын намылычы түһэрдэ. Төлөрүйбөт үгеһенен алампа лааһын жоно жоксогоннор этиенне алампа сырдык атыгар сүгүриячилер бейет көмүс уңугар кадайыга таксан алампага нөрүөн нөргүлдүлер. Эхибит чумпуны тыыннаабыт тыллар каар тумарыгын эргире уонна алампа төбөтүн конкутан турар үелээх мэссүөне сыры аайы ураты ийини үескетеллер. Юран көтөн сылжан кырдыкына кантак кудыгын чепчигитек туттан каптан турары. Хебилиген үрүң туллук өрөмөрбөстүр ырыатын ыллаан кохонганы көтүтен. Капшанып бары кудук. Балампа бараксан эредак буруйдак ырахынологон санаанган куртуян тумдакана кандакта кудук үйөр, кандакта кудук хомуян коргутан турар. Эмесүне эми көстөр курдук. Жоксогон жохун жоно картына галереятыгар комогой кохон комуунна конуутун тениттилер. Алампага анабыл кохона йытыгар биллер бит күрестехилерин кыйылаахтарын белететилер. Бастың айымнала Карина Колодезникова ымыны телек баттаha коютаана анабыл кохона үсихигер киирен аптар алампага сүгүрүйүм бихиренне ден үерер. Бар жонун күстәк таптала барыта ананар эняха алампа. Чүмечин уотамуллу батын, эн үлелерин умнуллу батын, өлө сытанда самныма алас ола алампа. Алампа алгыстаага атыгар жон уолаттар кохон түһүлгетин төрүттәтилер. Жоксогоннор ох курдук оңостон келен уян саастаагыттан сагалан алампа алгыстаага эмнеларын ахтылар. Үйөрө көтө кимдек кастама барына үйөреллер көтөллөр, оны үйреттилер, белемненнилер. Үлелерин буйгар, түбүттерин буйгар, бар күшке белемненен келдилер. Нелек бит жона кен туттандар маныңдар ага жактар. Бу терехени кытта жөрелеhe алампа атын сүгүрөс колага алампа күнөтерилинне этиенне жоксогон жонун онютугар жадаңы жакып испектек бар жон көрүүтүгер тагыста. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта.